Uragenda mama? Ndagenda. Aha, imodoka yawe ntijabuka umupaka ngiye rusange. Ngiye irusange iwacu ntimujabuka? Uriwe rusange? Basi nafunguye shira igikapu cyawe nyuma. Shofe ntushaka kuza kumfasha ivalize tuyishire muri kapu. None se ko wakizanya ngaho kukishire nyuma ubona ko nibyo birenze. Shofe ntabwo ufasha abakiriya kubapakira imizigo. Abanyarusange reka nawe mbafasha mwe nuko bameze nyine abanyarusange bakunda cyane ibintu byo kubafasha ibintu byo kubatetesha murumva kubashira hejuru bya kandi ko bameze abanyarusange. Shofe je nawe dupfiki umhora ko ndi umunyarusange gusa ndagusabye ngo umfashe nibyo kwitetesha ehera no kugira ngo ishike ngaha narinze kuyirihira amahera kubera ngwaye sibyo navugaga ngo amahera arwaye heza abanyarusanze ndakobera kandi ubona ko arwaye kandi igikapu kiremereye. Sawa basi nimba mutabishaka ntacu ni mugende ndarondera indi taxi. Madam oya reka nze ngo twaze utaza kubura indi modoka madam imodoka zabuze uyu munsi ntabwo zirimo kuboneka. Akose wamugabo akarere ko sanu karabazi niko bateye abanyarusanze bikunda kwishira cyane ijuru cyane byata iki niba ukora akazi ko gutwara taxi hano ku mupaka ukaba ushaka kuvangura abantu bazize inkomoko yabo ubwo urumva ko kuri gukora akazi koko urashaka amafaranga ye ariko we ntabwo umushaka ko kara munyarusange. Abanyarusanze urabazi wowe nawe nukuvuga basi ntabwo ndi mupaka se w'abanyarusange nshizemo igikapu yanishura kabiri. Shofe uguze n'ikindi nanjye ntabwo njyana nawe weri yo vangura ufite de kuri igikapu kandi sona wowe urafata abantu kabaziza inkomoko yabo uri mu kazi nka gutya. Madam yo gushaka indi modoka ndetse kugenda shamwe